Tinda kasi kashtirek unay tung arajapsan uba Hamlet son doling ubare unang ay buit jong ka Sarkar Meghalaya ulay yo pan Plie ba yung Mawnongrim jong ka Surok hapo ka Shnong Rangthong kabaday lingba ka Chief Minister Special Development Fund CMSDF jong usnam arajapsa arajapsan ha ka jingmang pisa kaba apan riulak tingka ha Shnong Rangthong bat shushu kani ka Shnong kan sayo ru ya ka Surok Shnong internal road ka bankan ha ka mang tingka ka ba lai klur tingka ay kiblaya don lang ha kani kasni kilong na do menteri Shnong Rangthong uba kit por lang Mawnongrim uba bat ru kum vice chairman construction corporation jong ka Sarkar Meghalaya uba klan bor lang Malnyang assistant engineer jong ka Mawkrwat CNR Blanc pat giwe dia uba Hamlet son doling habai jingkran ula ai ke jingro na ka benta ke jingla jong uba kit borlang Mawnongrim uba dan shisha ke jingkit kli ya ka Shnong ka thau kum menteri Shnong akaba katni ulala ban penurlong ya ki jingdan kam hapo ka Shnong bat amtang kata ka deiru lingba ka jingsbon jong menteri rangba ka jala Meghalaya ukon rat ke sangma akaba ulakuloy ban kongu ya ka ba ka Shnong Rangthong ka dan kam ya ki kampen roy hapo ka Shnong Shnong ru kini sibon ba ka mentoy lang ba ka Surok nang Shnong bat kan mentoy iki babon ki balang bat kerpang ya nam tagi benar ka kini kujkajeng sumar la banong ju pasang baket ibarat enrai kalong pada ka mentoy nam ka ki babon tigi kerban scam bat liang juga kum noilam yang don rekat bat pi kum Shnong bat pi baket ya kini no ki kam babidon Kalau nimla apan kular ka dulu mar kam dengi bangin kular ke kamera mesti ke kalong bangin pensno bani thau kila di kuno rap dek jong pi di kembala pensno mene present ka sports club na din kam jong pi kalong ke badai nomor ba ki Shnong ki thau ki samla kilong ki kong sanba ba ka sports club kare ka bapedim bapinki ya ki samla hamal ki Shnong de ki sports club ki bapedim ki bapinki ki bapinili Bapak saya rasa apa macam kita harus semaju. Dalam nafsu sports club kamu kita semaju ini bola jadi. Mudah benilam melekai football, mudah benilam melekai QV kita melekai mo. Jadi sports club ini bentar kita kau. Kalau snow kum tu dia ngaruh ya kasi bah ngelaya tho bakit. Lepas nak kau berapa cuma besar bagi orang dalam bala lalu menjur cuma besar itu ya kau ke arti contoh apa ni. Kata kalau kita jadi keren. Kalau kita jadi keren, yo mi omtim. Mo, bakit barga nilang ibani keren berkedul cibusar marbang lawan nak dua pi kumi. Ini keren gila daus cibusar usnam. Dada kalap nanti kadon tu ngatrai ai behi marba udai gure usbun. Ti kata game patim. Ti piani kumki national sports club. Ti buat kerman. Kenteng untuk babaru dah dua belum. Dua itu. Nam nak babha. Buk jing dawai bakalat kan tiga Plie. Nomor pitmu ya babha. Pitmu ya kebantai. Pitmu na berbahaya nak kisana nak Shnong. Jadi yang jong aru karbala nak persang ban ya keren berkarpat lang. Nak Shnong jong ini, nak sports club ya kita kejono kam. Nomor ngai tu pingal di beriu bi ke sports. Di beriu ba eight bah ya ke football. Wah, asim kia ba ko berganti ya ke football. Bala PPO ni kan di beriu ba di Kongo Komando. Beli yo bani rap ya Rangthong kum ya kata jaga ya kai ka baik kan mo jaga ron tristom kular pi bagan tristom nganta pasau bat kajam kaman hiru bodi berska ya kan mo ba don visit bu ha nam ka Shnong bisa ma jong pi dan tak ni ka jong pi ki biuru ya sekren ya saya thaula thaunti nanga bakit kami ke ubah segan baru buat office in persang kan dari batang bangin kular nim kular jadi ekjekular ni begelong bangin persang bangin rap bangin keren batu suku batu jual cingar ke kamar menjadi dengan tamar bah nimdan nimla tu jom nimdan skin di panai mo dengi bedengin lek bangin keren di bawah
ini keren sokan rat isan substituen ru pakai skam lang yang ki jing dan kam jong pi ngamar lawan hani ngaru ngala usaki de ngala i